Hello dear students, welcome kayo sini Cockroach Science CBSE YouTube channel sing porlai tongo chapter class 10 science ni life process tai sing dini porlai ni part 6 tai sini oje part 6 ni je starting topic ni je heading ka conditions necessary for photosynthesis so fadi sing start khailiane sini je dini ni lesson. Okay, so ozaga heading result nugo sini conditions necessary for photosynthesis ni. Okay, ozaga condition necessary for photosynthesis mana am binor tam buji. Mana no photosynthesis nan bagai tam conditions nang tam jinis nang ma khobor. Amnon sing conditions necessary for photosynthesis ni hono. Take sakok mutuality or the conditions rock. O je condition je photosynthesis ni bagai je nangai condition rok jorin gri ngake photosynthesis ngi maya fu go condition rok tam pharising nailian kaja kaja o jaga ni conditions necessary for photosynthesis ni definition haiki kisa oja rojak tongo amna angisa no porikhana na the following conditions are necessary for the process of photosynthesis. If one or more of these conditions is absent, the photosynthesis will not take place. If one or more of these conditions are absent or is absent, the photosynthesis will not take place. Jodi na o je condition je photosynthesis nani je condition rok jodi na kaisa phano gri ngake photosynthesis ngi maya ma khobor. But a je condition rok tam phari sangailiya na puila o jaga sujak tongo sunlight. Ampore second condition tamo sung o sujak nuko chlorophyll. Third condition sung nugo carbon dioxide. Then finally sini je fourth condition sujak water. Gam bin tam bujikha iko omrong na photosynthesis ni conditions ro te o je charta ni bisingo kaisa pan jorin green khanga ka photosynthesis ngmaya jorin sunlight kri kha bai ke photosynthesis ngai ngai am hai kan chlorophyll kri kha bai ke photosynthesis ngai carbon dioxide kri kha bai ke ngai tei kri kha bai ke ngai am te ma khobarta so charta jinis green ka photosynthesis ngmaya am no sini conditions necessary for photosynthesis. Okay guys sini next topic ko thangnasin oja kaisa question sungjak tongo tamne question sungjak let me highlight it for you. How do plants obtain carbon dioxide? Plants ro carbon dioxide bai na phu bai ke bro obtain khaibu ke sing kamgan semano plants ro carbon dioxide biang ni na nobar ni nawo carbon dioxide je nobar tongai carbon dioxide no nawo biang tina buni blai ti nawo blai ti phano blai ni biang tina blai ni je blai ni to saka ni surface tongo tolan surface tong he do saka upper surface the lower surface kintu blai ni je lower surface tam tong hon blai ni je lower surface tong pho chikon hakora chikon hakunon sang tam ni hon stomata ni hon so nini je nobar tongai carbon dioxide habo blai ni tolani surface te kintu tolani surface ti phano biang te chikon hakor stomata te amai kono plant ro carbon dioxide no nini acquire khayo ba obtain khayo tai o jaga english bai sujak tongo bini answer amang porna thanglia nok ni jiulo video pause khaine pori nadi tawuk sung nailiana structure of stomata sung ang no stomata ni ma sai phika kintu bini structure bonte am khai ang no tab su joti saya ko an bagi sung tabuk o je tinini je topic ko sung pro line stomata ni structure bonte tai sako muchunar di stomata to ekdom chikon ha korche asake chikon je nungni ni mokol pai nugia ngesung bono nukna hangke nung tam nangnai bono nukna hangke nung nangnai microscope sung sini school lok bai sung jodino lockdown bu roko painam to saimia join pai khang ha ka no logi no lab langai biology lab langai no microscope nawi blind nawi amno tonai no na stomata funugui tuana anyway ngasini nailiano stomata je structure bonte o jaga norok kaisa diagram phaima ni nugo tago diagram o jaga norok duita diagram nuk tongkha eko I omo kaisa te omo kaisa taw o je duita diagram bisingo sung o ja sijang tongo tamne han o ja stoma open o diagram pa stoma close ni sijak tong mane omo khaba open stomata for diagram ka tamni diagram stomata open stomata kholok jak stomata ni diagram pu je diagram o ja nung je diagram nuk closed stomata ni diagram pu mane stomata bondong jak Because stomata tam buji kham bai stomata bo
bo open bungmano bo close bungmano jefur nango bo open nung thango jefur nangli afur bo tamung thang bo close tung thang jefur stomata open jefur khulok jaga afur no carbon dioxide habi mannai blayo jefur stomata closed jefur stomata bondo afur no carbon dioxide habi mayangnai nini blayo amtima khorta do anyway ke sing stomata ni je structure no bujilegra ono o jaga bo ang simple babe sana nai tungno no sing saimano plant roktam baislamjak plant rokslamjak cell bai bungni je cell no sungtamni han sing no plant cell hanga kai jorino plant cell baislamjak mane no blaibo plant cell ban islamjak mak laikya hanga jorino blai se plant ni cell baislamjak mane no o je blaio tongnai je stomata jangnai bo plant cell ban islamjak kana tai kaisa blai হাজার টা সেল baislamjak কিন্তু স্টোমাটা তো অনেক চিকন তো ও যে চিকন আছে চিকন স্টোমাটা বো কয়টা সেল বাইলে স্লামজাক নাইবা বো বেবাগৈ দুইটা সেল বাই স্লামজাক মুতুনারদি এ স্টোমাটা ইজ মেড আপ অফ হাউ মেনি সেলস কাইসা স্টোমাটা কয়টা সেল বাই স্লামজাক অলওয়েজ রিমেম্বার কাইসা স্টোমাটা বেবাগৈ দুইটা সেল বাই স্লামজাক কিন্তু বমতি সেল প্লান্ট সেল টু প্লান্ট সেল তাই কাইসাকো আনো সানা পকথাঙ্কা কাইসা ব্লাইও শুধু স্টোমাটা কাইসা দাংনা স্টোমাটা তো অনেক চিকন কাইসা ব্লাই তো কাইসা স্টোমাটা অনেক তরু মানে ন কাইসা ব্লাইও কাইসা স্টোমাটা জীবন ইন্ডিয়া কাইসা ব্লাইও হাজারটা স্টোমাটাং মান কাইসা ব্লাইও সে হাজারটা স্টোমাটাং মান হাজারটা স্টোমাটান বিসিং আং কাইসা স্টোমাটানি অজা ডায়াগ্রাম ন ফুনুকা তেও কাইসা স্টোমাটানি হিনজাংনে কয়টা সেল বাই ইসলামজাক হন বুসলামজাক फ দুইটা সেল বাই তা আ সেল বুকো where can you see those cells iko o cell iko mo kaisa te o mo kaisa kokoi ni kosoi busli hai o je cell non seng nini stomata ni cell eba guard cell ni mutunar di so koita guard cell ekta duita tai o guard cell borto joino borto tamba guard cell mane to borok plant cell basically plant cell kaisa plant cell o tamtong seng class na ni porijak je kaisa plant cell ni যতন সে ফাটানি যে স্ট্রাকচার নকে সোংতামনি হন সোংহন সেল বালাম নর ক্লাস 9 সেল কাহামকে বুজিখা মানে ন আং নর তাম সাই তং নর বুজিনাই হংকে ও যে সেল ওয়াল নি পুরে তাম ফাই সেল ওয়াল নি পুরে ফাইও নিনি যে প্লান্ট নি প্লাজমা মেমব্রেন অজা প্লাজমা মেমব্রেন আছে ডিটেইলস তো ফুকলিয়া প্লাজমা মেমব্রেন নি পুরে ফাইও যে প্লান্ট নি সাইটোপ্লাজম তই সাইটোপ্লাজম তামো আমো কাইসা ফ্লুইড ফিল্ড এরিয়া কাইসা সেল বিসিঙ্গ মানে তুই ন হনছে দিন মানে তুই ফান হনছে দি তাবো আপাতত তুই হাইকে ফিল খাইছা তাই আজ এরিয়া নন আং তামনি হন আং হনো সাইটোপ্লাজম তো সাইটোপ্লাজম তাম তং সাইটোপ্লাজম সেল নি ভেরিয়াস মানি দङ যেমন বিনি নিউক্লিয়াস দङ বিনি ভেকিউলস দङ বিনি প্লাস্টিডস दङ बिनि एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स दङ बेसिक गोबां मानि दङ आं आसो गामो डिटेल्स ताक साइ तो माया बिकज आं क्लास 9 सेल चैप्टार अलरेडी जों पाइपेखा ताबु अ जगाव कयेकटा जिनिस इम्पोर्टेन्ट दङ आमनो सिमां जे साइरनो काइसा गार्ड सेल नि जे साइटोप्लाज्म ताम दङ होन इको जे सिजाक दङ तामनि सिजाक क्लोरोप्लास्ट दिस इज इम्पोर्टेन्ट किसा इम्पोर्टेन्ट क्लोरोप्लास्ट जों क्लास 9 बनो प्लास्टिड नि परीक्षा ता क्लास 9 जों बनो क्लोरोप्लास्ट नि पढना नायो आमनामो प्लास्टिड माने क्लोरोप्लास्ट माने प्लास्टिड आबाथ ताम थिखे बुजिगानि ताको क्लोरोप्लास्ट बिसिङो ताम दङ अ क्लोरोप्लास्ट नि कालार से ताम नंगाय नि गनाबा क्लोरोप्लास्ट नि कालार गोख्रांया दा इकम्बो क्लोरोप्लास्ट नि कम्बो क्लोरोप्लास्ट नि गोख्रां कालार बोलते बिनो जगा काइसे केमिकल दङ मा खबर गोख्रां कालार नि केमिकल जों साइमानो सिनि गोख्रां कालार नि केमिकल प्लान्ट दंनाय गोख्रां कालार नि केमिकल न संतामनि होन जोंनो क्लोरोफिल उ जे सानलाइट न जे क्याप्चार खानि जे केमिकल सो अ जे सानलाइट न क्याप्चार खानि केमिकल क्लोरोफिल बरमान प्लान्ट नि सेल बिसिङो मानो अ जगा त प्लान्ट नि सेल पनो तुमा सेल फुनुक जगा जगा गार्ड सेल नि बिसिङो पानो बरो गार्ड सेल नि साइटोप्लाज्म नि जे गोख्रां चिकुन स्ट्राक्चर जे क्लोरोप्लास्ट होन हिनजाकनाय आमनि बिसिङो मानो रिमेम्बर ओके ओमफ्राय आमो सारा तैताम दं इको जे स्ट्राक्चर नों नुखना गुफुर खायने ए अमो खाय अमनखौ सोंतामने होन इको जे सिजाक दङ भेक्यूल त भेक्यूल दं बेफोर आसो आं साइमिया ताबो नरो क्लास 9 तैसा जों बुजियाखै क्लास 9 नि सेल सातनो किसा परिना दि तै अ जगा नरो नुगानो जे ब्लू कलर नि जे डट अमंका तामो अमंका खाय अ जे सेल नि न्यूक्लियस ओ न्यूक्लियस बिसिङ ताम दं उ जे डीएनए मरक दं आमसं उगलो सालायनि एनीवे
Tabuk o jagao nung nugo je o je guard cell kaingai borok nanglaijak কিন্তু o jaga simis nanglaijak o jaga kaisa nanglaijak o jaga kaisa nanglaijak কিন্তু o jaga nangya manan omo কিন্তু hakor sa hakor o hakor no sung tamni han stoma stoma mane stomata ni hakor ma khobor to o stoma eba o je hakor tinyo tamo hab phatarni je nobaro tongai je carbon dioxide yang tinyo habu Oke, jehetu tabuk ni stomata na hakor je khula mane no sung o stomata no tamni hne sung ma hne bono open stomata tak sung sini next o jaga diagram thangnai na o diagram sung nugo je ni guard cell kaini chu tongo কিন্তু বনি কসারো যে হাকর যে স্টোমা নি হনজাকনা স্টোমা গরৈ মানো আমনো থাজিংনো বুজক দেখামো কইতো ক্লোজড স্টোমাটা আমবইনো যা সিজাক তঙ্গ স্টোমা যে হাকর আমো বন্ধং জাকনে হংকে যেহেতু ও জায়গা হাকর ও যে স্টোমা সে বন্ধং জাক ইয়াংতে কার্বন ডাই অক্সাইড হাবি জামানো জাস্ট থিং এন্ড সে ইয়াংতে কার্বন ডাই অক্সাইড হাবি জামানো ব হাবি মাঙ্গলা বাইকলা হাবনাবা হাকর স্ক্রিং আকে বা দগলাম স্ক্রিং আকে নক বিসিং বাইকা হাবনা আম হাইতা o stomata omokai closed stomata thasini je pulani diagram singje igo monai mani omka bisini open stomata so stomata nangmani mota tei bo khulok jagoi bo mano bo bondo bungi mano je furu plant carbon dioxide no nanai afru stomata open nang thanai je furu plant carbon dioxide no naglak afru stomata close nang thanai apatot am থেকে বুঝি গাদিতা okay o jaga next question tolao phaikya How do plants obtain water? Plant rock tuino bahike obtain kheba na phu. Tam to very simple babe sangsai mano plant ni yarang bai. Plant ni yarang tongo boro how. How tam to how tongo tui. Tai how sudo tui simi ya. Tui yo tongo kabangma golijak ever dissolve jak minerals. Ta minerals mane chemical ne bujisidi. Bomti chemical rock. Magnesium, calcium, iron, nini phosphorus, nini potassium, etc. Kama chemicals tongo je otuyo mixing jak. Te tui no je furu nini sini je plant ni yarang je furu otuyo kusubana afru atui ni logi o je dissolve minerals robo borobo plant ni body o sok payo. Tai a je minerals roni help banyo plant nijini sorino kethang tono minerals robo important. Okay, so bini answer tamni sija oja nailian plants obtain water from the soil through their roots am to jotono bujio plant rok boni yarang bai nini tuino obtain khaipo tai oja sijak tongo next line other than carbon dioxide and water carbon dioxide te water no badruoi plant rok taibo kabangma maninyo nango plants also need other minerals kabangma mani nango kabangma mineral kabangma chemical nang bomti chemical go thajingo nang sakate sapirana nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, etc. There are many other essential minerals that a plant need to survive. Essential minerals are how to. The honey or the mineral rock plant ni body biang di sopai, plant ni body sopai yo tui. Tuyo bo dissolve ng pulano, tai o tui no yarang log jabro kusubo, after plant ni body borbo sopai. Amah. So anyway, how do plants obtain water? Plants obtain water by the help of their roots. Bye. Okay, sini next topic go thanglaya. Okay, sini next topic heading already result on tam site of photosynthesis. Tak site mane jaga. Photosynthesis am to nor tam simon the process by which plants prepare their food. Emon process jeni help by plants only je food no prepare khemani process no some photosynthesis ni hono kinto je photosynthesis ni jangnai bo boro ma khobar amon site of photosynthesis ni hono henke omo to very simple question si sung to class from very lower class sung primary level ni simno sung puri pheyo je photosynthesis ungo blayo ni barban puri pheyo ampra no sab saka je photosynthesis sudu blayo siming ya plant ni joto kokrang part no photosynthesis ungu ne toba abato ঠিক আছে sung romina layana je photosynthesis boro blayo so site of photosynthesis tamo the site of photosynthesis is leaf hengoi tamo to primary level se sung am hake puri pheyong ke class 10 to am hake puri tonglaiya ang saimano photosynthesis blayo ungu haipono blind ni phano boro ni singa pele blind ni bojaka
এই আমনসং তিনি ও টপিকও বুঝিলে ও জায়গা সৈজাক দङ ফার্স্ট পয়েন্ট ও পয়েন্ট হয়তো নর কোনখান বুঝিমে आं मानो आमफ्रा नरनो आरामसे बुझगानो पुइला आं वैसा रीड के पाइगोना photosynthesis takes place in the chloroplast chloroplast tamo thasing sing stomata ni diagram por leifru sing kisa bujilaikya chloroplast tamangno plastic thani saka o chloroplast borotong bo cell bisingo tong bo cell plant cell ni bisingo tong so photosynthesis actually borong hun chloroplast ungphu o chloroplast borotong plant cell a plant cell non sing tamni hun sing mesophyll cell boni hun eba mesophyll cell ni ka bono sing photosynthetic cell boni hun ang saimon nor kun hun bujiang tongka photosynthesis takes place in the chloroplast of the mesophyll cell eba photosynthetic cell present in the leaves of green plants jai hope kunung ya bujia sing o jaga o point no jorin bujina ha ka sing puila bujina nanganai leaf ni structure no leaf bahai blind ni pura detail structure no sing na pur lagi na ke sing omno bujina ni so jaga again o jaga kaini diagram actually kaini diagram hansine omo puila diagram no bujlega na ampro mo second diagram no sing pore bujilai ni so iko mono o je structure omo tamni diagram omo to ai joto nonor saimon omo kaisa leaf ni diagram kaisa blind ni tai o jaga actually blind no rajak tak blai iko romti blai om hai na ka blind no ai ka raiki ka ma khobar ta ai ka rawi no no phunu gui tong taba ma ke phunu ko haita ko taba diagram ki jab bujna difficult mano to bang जैसे easy khema nang फाइनेंस ता khayana tak o je blind ni je kasati thanai ko mo o structure om to sungsai mano blind ni to kasati kaisa structure om ha ke thang hne o je structure no sungtam ni han bono sung no mid reef mujonarli bono no mid reef to mid reef ni hoite te o chikon branches onkhoro ahike nokhoro head o some blind on naikha ka to sung tikhen nuble eo je chikon ni kom hake nokhnai branch no ko sungtam ni han bono ko sung no ko je sija tongtam hnai vein okay tabuk plan ni je blind ni sungsai mangkha kazati thanai ka ba mid reef je branch bini hoite te branch nokhna ke ba bean tai je blind ni je bahan iko je bahan o je khrang bahan omno ko sungtam ni han omno ko sung no blind ni lemina jorin nang hinya ka bono leaf blade boni so blind ni tinta part ngo blind ni tong mid reef blind ni tong vein the blind ni tong lemina eba leaf blade thousand or tagisa kok mujo na nango o mid reef ni function tamo basically mid reef actually o jaga ang sawono mid reef ni bisingo tongo tamo vascular bundle to vascular bundle tam tongo vascular bundle tong for phloem tai xylem ngata ga maning tam bujika hoyto kun bujilia na vascular bundle tam bujia phanung tomono to khe sing class 9 again omno purification ni tissue chapter ro amno te kicha omni paper kicha bujogna sini soriwa borok muni surong soriwa thui biang ti thang thui soriwa hainda kosokba thui kosoko sin soriwa tongnai chikon pipes ti a pipe no sing tam ni han artery te vein ni na a pipe ti no sin thui ro solio in a similar way kaisa plan rokni soriwo bo thui to gori bong ni soriwo kintu bong sori tam solina nang sob samoino sin soriwo thui solima hai bong soriwo solina nango tui sara bong soriwo soli tona nango bong ni samung je food amo ani kok nor bujibana to khang to taus jotam dekhe bujiga di plan rokni soriwo tam soli tona nang tui bai samung eba je food hanga ke jemon sin soriwo thui pipe ti soliwo ma haikin no plan rokni soriwo bo pipes tongna a pipes no sing vascular bundle ni tabuk sini je vascular bundle ni hinjaknai amo dui rokomni ungo vascular bundle ungo kaisa no hono sing xylem taisa no hono sing phloem xylem ek rokomni pipe phloem tai arek rokomni pipe so plant rokni body wo koi rokomni pipe tong xylem ka hatongo phloem ka hatong
so xylem pipe by phloem pipe gni mili uno sung tamne han sung hono vascular bundle sini sorio tamti aduba sin sorio tongo dui rokni pipe kaisano sung hono artery texano hono sung vein the all artery te vein rokno mili uno sung bono tam han blood vessel ni aduba in a similar way plant tongo xylem te phloem te okni pipe no mili sung hono vascular bundle tak xylem ngake tamno choli ri bina yang te boto pipe sung ko bina yang te kun musa to choli na tam choli tui choli water ani logi je hani je phaine je water ni logi dissolved minerals ni je samne amruk jotno xylem ti kosogu ga phloem ti katam koso phloem ti nga food kosogu tabo phloem tui food koso bolta amni beparang ulo ta isa bujok pirana abato omono sung bujlema pore sung continue khaina sini o je next diagram je tolani sini diagram ngakai o jagabo sung kaisa blaini je upper part te lower part nukto ta ambino tam bujikha kaisa blaini to sakani surface te tolan surface tong sakani surface no sung upper surface ni no tolan je surface no sung tamne han lower surface ni so blaini surface kaini ngane ble upper surface be lower surface ata upper surface no slamo blaini je bahan lower surface no slamo blaini je bahan wete o upper surface lower surface ni kazaro tamto kazaro te plant ni onyo bahan je blaini onyo bahan tong nai ama kinu diagram no sung liana oja sungnugo upper epidermis ni seja oja upper epidermis bolta amokhe blaini sakani bahan mani khobor iko iyamo o je saka iko eyamo je saka am pore ojon nang o diagram sijak no kono lower epidermis ni lower epidermis ke tamo lower epidermis ke i amo o blaini e ko tolani ate kazaro ikomo to tongko kazaro ojaga obo nini blaini bahan roktong amko bomongkha iko je iko mo je phunuk ja iko ehi omo omno sung mesophyll area boni hono om sung tamne han mesophyll area boni hono do anyway ang pulia blaini je sakni bahani bepar kisa sakna sung je blaini je sakni bahan no sung upper epidermis ni hono to je upper epidermis tam bislamja cell ro islamja ko om kaisa cell om teksa cell ta in a similar way ninja lower epidermis ni hanjaknai bobo tam bislamja o cell ko ombo cell no ombo cell o cell ro bai islamja tabu upper epidermis so sungta thangka ka sung nukana upper epidermis ni sakawo iko tamjan ni sije ko monor bujiwana kam kana kyang kai oja sijak tongo waxy cuticle bolte thok hai jinis ni mani so upper epidermis je blind je sakani surface o thok hai mani tongphu kintu blaini je lower surface je lower epidermis o kuno amti hne waxy cuticle ni sijak sung kuno nugya mane no blaini tolan surface ko kuno thok hai mani kri am bagino nung blaino tang naike ke nung saimono blaini sakano tang ka bo markha milik tolano tang ka bo tamang bo pathara tam bagi blaini sakani je surface milik o waxy cuticle ebo thok hai mani tong bagi tai lower epidermis eba je blaini tola tamri pathara bina jaga o je waxy cuticle green an bagi okay fine so upper epidermis lower epidermis bujima pore je mesophyll area no sung bujilega na mesophyll area o jo kicha sui ruana MESOPHYLL mesophyll area to o mesophyll area nunu kan ko omo kaisa omo tamjani ko omo chikon manai omrok tamba omrok kuni omrok jotono cells kintu o cell ni mungtamo thasingo ano saka ulo ano bujokana ta bujikalakni ko nadang highlight ke tomani tamni sijakmo mesophyll cells o je mesophyll area tone je cell ron sung tamni han mesophyll cells ni han to mesophyll cells ono busung again mesophyll cell nyawi tam hni man han photosynthetic cell genor gisa buji dong na bono sung mesophyll cell nyawi photosynthetic cell bo hnu mane tam buji khaba o cell rono photosynthesis ungu ma khoba o cell rono photosynthesis ungu photosynthesis boro photosynthesis ta jortang sungje bujima jortang saikhnana photosynthesis ungo blai ni phano bojaga
ब्लाइनि जे अपार ते लोअर एपिडर्मिस नि कसारो जे तंनाय एरिया जे मेसोफिल एरिया नि जानाय आजाकासिनि फोटोसिन्थेसिस अंगु किन्तु मेसोफिल एरिया नि बजागा हनि सिंगाखै नों हनमानो मेसोफिल एरिया नि जे मेसोफिल सेल्स इको मेसोफिल सेल रगा ओ जे जतो मेसोफिल सेल रगा न फोटोसिन्थेसिस अंगु आसो जतो तो बुजिखा वेल एन्ड फाइन किन्तु ओ जे मेसोफिल सेल रगनि बॉडी वो ओ मेसोफिल सेल रगनि बजागाव अगेन बजागाव फोटोसिन्थेसिस हनि सिंगा थांगाखै आफुर हंका फाइसिनाय ए जानो इको तैसा मजा हाइलाइट खेपिनो को क्लोरोप्लास्ट नि सिजाकनो नखा मेसोफिल सेल नि क्लोरोप्लास्ट बिसिंगो से फोटोसिन्थेसिस अंगु इनको अजा क्लोरोप्लास्ट ने डायग्राम सिजाकनो खाना को क्लोरोप्लास्ट इको जे किटिंग गखां चिकुचिं इको म सा कौमा ए अमरुक जतनो क्लोरोप्लास्ट कायसा सेल न दिबुसा कौमा क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट नि बिसिंगो न फोटोसिन्थेसिस अंगु ताबो ओ क्लोरोप्लास्ट बिसिंगो तामले तंबा क्लोरोप्लास्ट बिसिंगो जों उलो क्लास 11 आव थांग परिवानो निनि ग्रेना नै तंगो तैनिनि स्ट्रोमा लेमिला एक्सेट्रा गोमा मानि तंगा जों ताल आसु डिटेल के परीक्षा सिनि आसु समय करे हमने फन क्लास 10 नि स्कोप अमरो करेसाम जों बात फनसुगो तबो क्लोरोप्लास्ट बिसिंगो आमसु जर्ति साइमानदि क्लोरोप्लास्ट बिसिंगो तंगो गोखरां कालारनि केमिकल तामसं कमा गोखरां कालार केमिकल मो क्लोरोफिल सो क्लोरोप्लास्ट बिसिंगो जे तंनाय क्लोरोफिल बतामखाय सनलाइट नि एनर्जी नो क्याप्चार खायो सनलाइट नि एनर्जी नो क्याप्चार खायमा परे तै ताम नांनाय कार्बन डाइऑक्साइड नांनाय तै ताम नांनाय दै आके कार्बन डाइऑक्साइड बियांति हाब आनो नो पुलान साइरखा कार्बन डाइऑक्साइड हाबो स्टोमाटा तै स्टोमाटा बरो स्टोमाटा तंगो ब्लाइनि तलानि सरफेस अंका अ जगा सिङाव डायग्राम क्लियरलि साइमांखा ब्लाइनि तलानि सरफेस तमसे अ जगा नों कुन जगा हाखरनो नुखनायदि क्लियरलि आं तो नुगै तंगो को ताबो अ हाखरनो आं न स्टोमाटा तै अ स्टोमाटा नि दुइटा सेल कायसा स्टोमाटा तो दुइटा सेल बेसलाम जो हने आसा गार्ड सेल आ गार्ड सेल रंग इको नायदि कायसा गार्ड सेल उमोटे किसा गार्ड सेल तै बंनि जे कसानि हाखर जे स्टोमा नि हनजाकनाय आमो ताबो खुला माने नमो ओपन स्टोमाटा तै यांति ताम हाब थांका नबारनि कार्बन डाइऑक्साइड सो नबारनि कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेटली बर सगैक्या निनि मेसोफिल एरिया ओ हाबिक्या मेसोफिल एरिया ओ गोबांमा खालि जागा दंगो आ गोबांमा खालि जागा नोंसों तामनि होन जों होनो बरनो एयर स्पेस बेता अजे नबारनि कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा ति हाबै सगैक्या अजे एयर स्पेस अजे एयर स्पेस नि बर हाब थानाय ब हाबै थानाय ए अजे मेसोफिल सेल नि जे क्लोरोप्लास्ट बिसिङो हाबै थानाय आमाइकिनो आं पुइलानो न बुजखा भास्कुलार बान्डल नि बेपारे तै जाइलेम नि बेपारे तै जाइलेम तो ताम तुनाय जाइलेम तो दुइनो तुनाय बियांनि तुनाय हानि तुनाय यारंनि थ्रुटै तुनायबो तुटे बर सकयनि जाइलेम दुइनो बर तुइ फैनाय दुइनो अ पुइलाव मिड्रिब तुइ फैगनाय मिड्रिब नि परे बर सकयनाय अ तुइ सकयनाय बेइन नि परे दुइ बर नखर थानाय अ जे ब्लाइनि जे सरफेस नखर थानाय जे ब्लाइनि जे लेमिनाव नखर थानाय तंका अ लेमिनाव तो ताम तंबासिनि ओ जे मेसोफिल एरिया खरि दिबा ओ मेसोफिल एरिया ओ ताबक तुइ माने अ जगा ताबक तुइ दं गो तुइ अल्टीमेटली बर हाब थानाय निनि अ जे मेसोफिल सेल नि क्लोरोप्लास्ट बिसिङो हाब थानाय त क्लोरोप्लास्ट बिसिङो तो हाबि एक्चुअली तो आम थके बाबदि हाबै थाङै आजा तामो निनि जे केमिकल रिएक्शन नंगो जे जों जे फोटोसिन्थेसिस नि माने त फोटोसिन्थेसिस नि कारणे जे फूड जे ग्लुकोज हनजानाय फूड प्रोड्यूस गई थांगो सो जों बुजिलायखा फोटोसिन्थेसिस नि बेपारे त फोटोसिन्थेसिस नि साइट एबा फोटोसिन्थेसिस बर आनो जों बुजिलायखा सो आनो आं तेहा कामके तेहा सापिरानो फोटोसिन्थेसिस बर फोटोसिन्थेसिस गो ब्लायो किन्तु ब्लाइनि फनो बर ब्लाइनि उंगो जे मेसोफिल एरिया किन्तु मेसोफिल एरिया नि बजागा मेसोफिल एरिया तंनाय जे मेसोफिल सेल किन्तु मेसोफिल सेल नि बिसिं फनो बजागा मेसोफिल सेल बिसिङो तंनाय जे क्लोरोप्लास्ट फोटोसिन्थेसिस उंगो सो फाइनली no question singka what is the site of photosynthesis okay no answer it takes place in leaves ni sama bangla you will have to tell like this photosynthesis takes place in the leaf in the mesophyll area of the leaf in the mesophyll cell and in the chloroplast of the mesophyll cell ebakhe photosynthesis ngo blai ni je mesophyll area ni je mesophyll cell te je mesophyll cell ni je chloroplast ओंखाय जों आमबायनो दिनैनि जे सिनि जे टिउटोरियल मोथालायखा नरमासिं तंदि पार्ट 7 नि बागै हामबाय बेलायखिन